Siyabuya la Hotman. Bengingabelieve nami ukuthi mawubathi ijele ihele Hotman. Ijele ngathi ihele. Lilele so ebhedini so Hotman. Ndiva indoda ikhala njengomfazi. Babhizi ngaye. Bamshaya ngesende. Bamshaya Hotman. Nanikhulela Kanana Street. Kanana okunidi setting. Khulela khona. Manikhuli Kanana ibe rough Hotman. Ke izinto ze gangsterism. Kanana indawo erough. Hayi Kanana erough igcwele bu gangsterism. Asi crime gangsterism Hotman. Kusho ukuthi kuyaliswana abafethi base zone 14 abangena ezone 15. Abase ku zone 16 abangena ezone 17. Wabona sisikaleni imhlaba. Siyalwana. Wabona sihlale siphethe izimese isithiphi is3 star salimazana ende siyabulayana. Igangsterism yiyo ke sharp yenze ukuthi ngiyeke isikole. Inama nabantu abadala abajoin igangsterism. Da end up anise involve kulezi zinto ze gangsterism. Ngingena esikole ngingena iprimary. Nginge esikole ngegrade 7 Hotman. Wayibona ngicane. Bengi involve ku gangsterism not crime. Hotman ngene ejele ngeme yebo akethwawa Hotman. EPlayStation anithi mina beninane 14 years. EPlayStation bafuna abantu abadala kimi. Kusho ukuthi umuntu ozonimela usiswa mangeke bancharge umuntu omdala ngeke ngisemnqane. Usiswa mafike anichintsha impahla bancharge. Bandise eJobetina eBusasa yabantwana 2014 banifalele la. Ikhona nekhoto yabantwana la niseke banicela ukuthi nize nivume icala eniliyenze ukuthi mina niliyenzile licala maka was not my intention ukuthi liyenze lento. I was under influence of alcohol. Yabona hayi bayithathe kahle bayenza icase yami capable homicide. Ya trial more than 1 year banikhulula ngebail because bababona nebehavior yami biqala ichincha man. Phuma ndiyazi ukuthi manifika ngaphandle funakala ngilungise lo mistake onduyenzile ukuthi niphile. And senimdala nithi abafithi masini phambili. Nilwane vie sibulalane vie. Ekhoto bayabona ukuthi hayi lo diamond akabehave lo. Masivalele diamond simkhiphe safe until the case phela. Banivalela 2015 16 November bani sentence banishange 8 years. Ene ngaphakathi nani case yenye endiyenzile etrialini ngalexesha banivalela. Lena yasifileza in sentence ile nomaqalo wami yanthi 8 years ijonge ndiyenza 16 years no. 16 years bafuni 8 years prison ngaphakathi. Ndaye prison juvenile. And obvious ngaphakathi ejele Hotman akukhona izinto ezidalekayo ngala. Ukubhizi kwalwa yikanini gangster. Ndiyayazi liyenzene ngiyada ijuvenile yo ndiyabona i-orange man Hotman. Hayi i-orange ndiyabona labadala man. Hayi juvenile ziyabuya Hotman. Ngibayisekile kakhulu amtshana Hotman. Yo Hotman kunalelanga lelinye niphume esigela. Lenza ile khoso le ya fashion designer. Ayithengisile Hotman la. Ene key uyayithenga Hotman nami key abayenza kuphuyisa uthi time cela univulele ngifuna ukuthi nivulele lo ngiyamsamfuna lo mina niyabuya esikolweni ngabuma 1 niyabuya la isikole siphumile la niyabuya manje nibuye nithola abafana abanye bangaphandle babulele lo time abavulele manifika Hotman naba manje bayazana bavani nami le supervisor la lithi kitchen nikhwaziwa choose yami maybe close to 20 iselabo ivule yi1 abanye bahlele so bayazi la money master ukuthi azodlulala abanye bayase sticking bayastrolla so uzibhalisa ikuranta lo liphoyisa wabo uhlele namanye amaphoyisa bazova no kuliwe ndibona silwe laphi so la faire dala abafana bakhe maka baphathanga mesi bathukile bacabanga ukuthi niphathe mesi andaphathanga mesi ngisilwa ngamancina lama late uma 15 Hotman banibeka phansi banishani bemka amaphoyisa mawafika niwile la banithatha baniseseleni amaphoyisa banivalele esileni enikuqala nishayiwe ejele Hotman sindifika nane 7 years nihlala la inombolo ndithathile Hotman la khona la ejuvenile mara ejuvenile federal charge kusho ukuthi Man City and federal charge ithi uyakhumbula nikutshela ukuthi nisingeqala man graduate 8 years ene mawuna necala uye eprison ikhona isele
ebazokubheka ngayo kuyo bayashare. So bakhona abanamacala abanganamacala that's you ama-maximum banganama-federal charge baside ama-maximum baside yayibona. Thina ama-federal charge siside niyithole i-federal charging komunye nayo nenombolo yayibona. Andithi inombolo awuyifaki neto Godman bayakujonga labantu kuthi unani awunani phila njani awunani ingqondo yakho imiphi eniphi nomna babonile abanye babatrial number yandiyazi banifande ava ukuthi abantu bantshela amanga mase bamfakile ijuvenile bathetha story neto inombolo yabo ebayithethayo mara inyanga zihamba ndibana nezi different zaza abantu ba-adult ndibana nabo esikolweni balungisela inombolo yabo toti beqotho ngoba manithi niyabona aniphikisi kayika incedile yona ebosho ayibona Godman van manibuye ejele nithola abangani bami bakekho bahambile bonke bashonile ilezi zinto ze-gangster nakuthi Godman i-VOD benifaka i-pressure ukuthi ngiyenze van maybe ntlula istrata zewuma 2-3 ecrime engikhomitile khona yabo and nikhawatile nami enhlizweni umuntu onimiyaziyo and it was not my intention ukuthi I must do that crime. Okay. Iphutha lenzekile nami ndiyamkela. Kusho ukuthi ngiyattend i-social worker before ndiyenza. Infaka interview ngiyasesa 1-in-1 so. Okay. Ndibane naphe nobani ne-psychologist. Anibone ukuthi nisharp. Banika isikhathi. Baye bona kulezi victim bathethe nabo ama-social worker amayini abantu base-DCS. Yeah. Bakhulume nabo. Abanika isikhathi ukuthi sodibana nini face to face show remorse ku nalo regret Godman now diwane so nesekhaya regret ukuthi hey sirase mfethu vanti nemphakathi angeke unithembe konke ayibona umphakathi angeke unithembe konke bayazi Diamond u-ex offender yabo Diamond uhlele kakhulu eprison abenza so ushuni yathuka nama sokuthi I'm feeling comfortable manihlala nomphakathi hayi Godman aka ngibonile ukuthi umndeni is important Godman family is important ayikho into important ngefamily and ifamily mengathi kuthi ihlamba izandla kuwe Godman nami impilo iba difficult yiyo into oqala enqondweni yami ndiyibonile manje sejele Godman ninganomama ninganotata ngisibuze ubani uzuza kuma kuthi nami nifane nabantwana abani ingayize izinto ezenziwe ejele wayibona mara uNkulunkulu anika usisi wami nomndeni wami amandla ukuthi banilalekela banivisita banithumela imali bayenzani wabona ngiyabona ukuthi kusho ukuthi elifeini abantu ba-important ifamily yakho nemphakathi funakala uhloniphe umphakathi uhloniphe ifamily yakho ukuthi ukhona ukuphila elifeini yabona ukuthi izona izilesini ze-life ngoba mangamameli abantu uzosithola senkingeni esidlula nesezincane zekhona abanye intanga zami abakhulu kuma abanifake inombolo banibiza bosipathini nini bathola bahambile bashwile abanye babulalwe tajiwe thola bangekho na ubona ndithi after prison bona ukuthi na uNkulunkulu nguye andenze ukuthi ngibe eprison ngathi njalo Godman ngoba nami ngabe nishonile the way beniphila ngakhona neGodman isezoni benditsho hayi wena i15 years ngeke uyibambe sa cabanga net Godman nani 13 years uGodman athi 15 years ngeke ngibambe abona benifuthumele ndithi uNkulunkulu mina uncedile ndiyejele ijele incedile ene banilungisile ejele Godman kodwa bengathi anifuni ndiyenzani mabona banilungisile kamtshana Godman Godman and feeling hurt yabo asidluli izinto esifanayo nandi lucky when I'm saying I'm lucky nifikile la nifika niphume ejele ninanemehlo nanemezinyo yabo ngilucky bakhona abanye bayejele bayalimala bakhona bayejele benza abafazi bakhona bayejele benza izinto ezinye abanye bakhona bayejele bafika umndeni ungekho all nandi lucky ngishekile nobo sister abobani ngiyazi i-address yakini nejele beniva buhlungu Godman nihlele so umuntu angayazi i-address yakwabo ane close most to 25 years asejele angayazi i-address
abantu babahambile abanye bashonile abanye bachatile ayibona ebuhlungu kanjani la le khot no yena khot mana ka utli ko blela ke nna mo philong ba ka ke ipeletse gore no mo ke boela go morago ke gona bua ka life ka itse mara I'll never ke khutlele go morago ke batla nna sharp le nna ke tshwana le batho ba bang just net fela ke stakisitswe ke criminal record a hona go ke yang ke criminal record khot man into engifila ukuthi ngayenza khot mana since ngiphume jail ngathi nantandi bu motivational speaker khot man wabo and into ebeniyilandelele jail wabo bonile nisejele ejele khot mana bakhona abantu bazile basi motivate mona yekani nini wabo mari ngiyangena ezigele sebe motivational speaker ngaphakathi wabo samfundisa ukuthi life am yiyo engamotivate abantu yiyo engamphilisa ukuthi ngibe sharp elifeini ayibona khot man because nani criminal record noba ispani ndiyaziyazi zesandla yonke izinto ndiyaziyazi wabo nokubhala yini ndiyazi mara impilo yami ngiyo ingayenza ukuthi ngiphile kuachieve ngaachieve khot man impilweni izinto ezininzi ngoba nani experience ndiyazi ukufaka ithele ndiyazi painter ndiyazi ispani zepa mara ndiyabelieve ukuthi mina ngeke nilale nikatsha ngisengiphila nanengqondo ningayenzi crime ingayenzi ayibona isandla zami yabona ayibona khot man no na ke ipeletse gore ne fela batho ba tlelwa ntse ba ishuta dilo president mo ja khot man president o jwa bedi ka letsatsi se kwa mo lona o qekiwa o itswi eno ke se phele mona without family nna ke tswa dula 5 years before ke bona family yaka o retle go Rustenburg khot man ga ke tshwile ke dutse more than 10 years ke sa bone kgaitsedi ya ke tlang go moraka after 10 years ga ke sa motsebe ga ke botsa uso ayo ke mang ga ke tshiwa go tlung ba ga batho mo se ke ngwana kwa lona yo I'm lost ke mabota o bona mabota di dutse di brown o bone motho go dimana ya o kwala tsi le motho o hotseng le ena tjena la o tswa kwa ga o motsebe nix le no ona le batho ntse ke sa ba gopole mara nna batho ba ngopola motho khona gore mara after 5 minutes a ba le hopola gore motho le ke mara nna ke re ba tema ke sa potla mle ke botse mamma kana ke ma ana dula kae eng le batho ba go ga isa ba tseng